Manipur da mamang jahigi me ahumdagi thokliba thodok kaya asina bank amadi private microfinance sengdagi mathoi kabida sentang lauraga lalolitik tawriba miyoi singlamda masigi senmitlona phibam soksilakpada loan gi shenpham singgatna naba khonabada kokta khut hapnari hairi ngasi Manipur Press Club ki thangjingho da pangthokpa pawgimpham amada welfare of the small business enterprises ke founder amadi pauna for ki proprietor su oiriba paunam setal jitna fongdorakpagi matungina COVID-19 ki pandemic amade mamang chahi gi me ahomdagi thokliba irang asina lalolitik tawbada thadakhiba shenpham hangatpa ngamlaktabadagi puthabagi phibamda leiri Paliba leingak asina loan da sentang piriba mi singe khanbiduna loan gi shenpham khara makai kokthokpiba loan singatpagi matam sangdok hanba amade hiramasigi matang da kupna thizin handuna bank gi khuthangda hingbagi lambi thizariba kaya gi awaba kokhanbina na ba apel tourakli अखोई लोन सिंगदब लोन कोपियो हाइबगी मौंग ओइना उबीबा अदुमदी अखोई उबीगनु तसेंगना अखोई वारब गाक्तनी अखोई हौजिक लैरिबसे मोराटोरियम फंगदब अदुम लोनी मयाम अमसु यावरी मोराटोरियम से कदोबगी फंगद्रिनो हाइतारगदी मागी थिबम थोकवा अखोई थागी EMI से सुन थीब ngमदब हाइतारे बैंक लोन दा मखोई ओवरड्यू अकाउंट ओइना हाइ कदोबगी मपुंग फाना थीब ngमद्रिनो हाइतारदी कोरोना मतमदगी सोथरकबदुना मखोई अखोई मपुंग फाना EMI से थीब ngमजदबने मपुंग फाना थीब ngमद्रबना 3rd May दा मोराटोरियम से अमत फंगद्रे लोन से अदुम थीदुना लैरी हाइतारे लानुंगसिदा थीना पैसादुदी सुब ngमद्रबनिना हौजिक बैंक तगी लीगल नोटिस कया मोर्गेज तौजरुबा लम इंघोन की लौछलनी हाइबा अदुगुंबा सी मयाम सी थारक्तुना लैरिने सिना साकीने प्रेशर मयाम सी लैरकपदुना अखोइना पबुंग दा कोइना लोन कोपियु हाइबसी हाइजरकपनेबा